Harkafuune akkam jirtu nageenyi badhaadha. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa. Seenaa Gooticha Balaay Zallaqa Qilxuu Abbaa Kostaa. Kunoo har'a keenyarra seenaa afaan saaqneerra. Kunoo har'a keenyarra seenaa afaan saaqneerra. Kara deemtuun wacci. Kara deemtuun wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee dhiiraa sofna. Waa'ee gootaa haasofna oolmaa gootaa haasofna. Waa'ee gootaa haasofna waa'ee gabayyoo haasofna. Waa'ee gabayyoo haasofna gabayyoo gurmuu haasofna. Waa'ee baalchaa haasofna baalchaa saafoo haasofna. Waa'ee balaay haasofna balaay zallaqaa haasofna. Waa'ee garasuu haasofna garasuu dhukii haasofna. Waa'ee abdiisaa haasofna abdiisaa hagaa haasofna. Adamsituun wacci kara deemtuun wacci waa'ee leencaa taasofna waa'ee leencaa taasofna. Seenaan Oromoo inni dhugaan dhufaatii dhalattoota qubee hordofe. Awwaala alagaan keessaa dhoksee diige. Xurii seenaa alagaan itti maxxanse ofirraa miicaa dhalootaaf haqaa ture qabatee asan jira jechaa jira. Kana fuudhanii dhalootaaf akka dandeettii ofitti dabarsuun gahee Oromoota hundaati. Jaarraa 16ffaan seenaa Oromootaa keessatti jaarraa sochii lafaa babal'ifannaatiin beekama. Haaluma kanaan Oromoonni kallattii kaabaan hanga laga Mormor yookiin Abbaayitti babal'ifachuu isaanii seenaan dhugaa ni baha. Kaaba Itoophiyaa amma Walloo, Tigraay fi Goojjam keessa mootonni Oromoo akka turan ni addeessa. Balaay Zallaqa Oromoo Walloo keessaa kan Booranaa jedhaman damee Oromoo Tuulamaarraa dhalate. Abbaan gooticha kana Zallaqaa Qilxuu Ayyoo Galgalii Oromoo Walloorraa dhiibbaa mootota Habashaatiin gara Goojjamitti godaanan keessaa tokko turan. Obbo Zallaqaa Qilxuu loleewwan Liji Iyyaasuu Oromoo Walloo hortee Tuulamaa keessaa tokko. Erga Liji Iyyaasuun aangoo gadi dhiiseen booda baqachuun Walloo Booranaa gara Goojjam kan godaanan. Goojjamitti gooticha Balaay Zallaqa kan godhatan. Balaay abbaasaa Zallaqaa Qilxuu fi haadhasaa Xaayituu Allaanaa irraa bara 1910 akka lakkoofsa Habashaatti dhalate. Haati isaas Walloo Booranaati. Balaay tooftaa riphee loluun beekama. Tooftaa kanaan Xaaliyaanota fi baandoota yookiin basaastota isaanii boqonnaa dhowwaa ture. Dirreewwan waraanaa garagaraa irratti Xaaliyaanota mo'achuun gootummaa isaa mirkaneesseera. Tooftaa waraana gooticha Oromoo Balaay Zallaqa Qilxuu irra aanuu kan dadhaban Xaaliyaanonni abdii kutatan. Jabinaa fi gootummaa goota kanaa fi gootota Oromoo birootiin Xaaliyaanonni biyya gadhiisanii bahan. Injifatamuu Xaaliyaanota booda Haayile Sillaaseen waggoota 5 bakka baqatee jiru Ingilaand yoo deebi'u mannii fi duuka buutonni Balaay Zallaqa Qilxuu maal badhaafaman aangoo akkamiitu kennamaaf jechuun eegaa turan. Haayile Sillaaseenis akkuma gootota Oromoo biroo aangoo isaatiif waan shakkiif Balaay akka qabamu taasise. Aangoos badhaasas isaaf hin kennine. Biyya bilisa baasuun jibba Haayile Sillaasee jalaa isa hin baafne. Akkuma Abdiisaa Aagaa fi kanneen biroo hidhaa, reebichaa fi gidiraatu isa mudate. Hidhaan umrii guutuu itti murtaa'e. Gootichi kun hacuuccaa mootichaan gidiraan irra gahaa ture. Kanumaan otoo jiruu mana hidhaa Finfinneetii cabsee bahuun erga qabamee booda mana murtiitti dhiyaate. Murtiin du'aa itti murteeffame. Murtichas
ኃይሌ ሥላሴን መለttoo mirkanees bara 1945 akka lakkoobsa Awurooppaa umrii isaa 35tti obboleeyyan isaa lama waliin fannifame. Goota akkasii kana kan Oromummaan isaa alagootaan dhokfame hojiin isaas gatii dhabe alagaan fannifamee du'e. Gootichi Balaay Zallaqaa Goojjam keessatti guddachuun isaa Oromummaa isaa awwaaleera. Waggootii baay'eedha ummanni weellistoonni Goojjam goota keenya jedhanii leellisaafii turan. ከፍ ብሎ የቀረበው ታሪክ ምንጫች አንደኛ በጸሐፊ ትእዛዝ ገብረስላሴ የተጻፈውና በ1959 ዓ.ም የታተመው ታሪከ ነገሥት ዘዳግማዊ ምኒልክ የሚለው የዳግማዊ ምኒልክ ዜና መዋዕል፣ ሁለተኛ በደጃዝማች ከበደ ተሰማ ተጽፎ በ1963 ዓ.ም የታተመው የታሪክ ማስታወሻ ሁለተኛ እትም መጽሐፍና ሶስተኛ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ በ2008 ዓ.ም ያሳተሙት ከጉሬዛ ማርያም እስከ አዲስ አበባ የሚሉት መጽሐፍት ናቸው። እንግዲህ የበላይ የዘር ሐረግ ከፍ ብሎ የቀረበውን ይመስላል። የበላይ አባት ዘለቀ ላቀው የጎጃሙ ተወላጅ የለምጨኑ የላቀው አገኘውና የጎጃማ ተወላጅ የሸበል በረንታዋ የወይዘሮ እንግዳይ ብሩ ልጅ ናቸው። እርግጥ ነው ላቀው አገኘው ወለጋም በጌምድርም ወሎም ሲዳሞም በስራ በሄዱበት ሁሉ ዘመን በፈቀደ ልጆችን ወልደዋል። የበላይ አባት ዘለቀ ላቀውን ግን የወለዱት ከጎጃማ ተወላጅ ከሸበል በረንታዋ ከእንግዳይ ብሩ ነው። ስለዚህ የበላይ አባት ዘለቀ ላቀው በእናቱም በአባቱም የዚያው የጎጃም የለምጨንና የሸበል በረንታ ተወላጅ እንጂ እነ ተስፋዬ ገብረአብ ፈጥረው እንደሚያወሩት ቂልጡ አያና ገልገል የሚባል ኦሮሞ አይደለም። በጣም ቆንጆ እንደው አንድ ብዙ ጊዜ በተለይ በእንግዲህ በላይ ዘለቀ ኦሮሞ ናቸው ይባላል። እኛ ኖርማሊ እኔ ጥሩ ከሰራ የግድ ኦሮሞ መሆን አለበት ብዬ አላምንም። ማለት ማንኛውም ሰው ጥሩ ከሰራ is good ብዬ አምናለሁ። ግን ብዙ ጊዜ በላይ ዘለቀን በኦሮሞ አርት መካከልም ብዙ አታያቸውም። ምናልባት አሁን አጫሉ ሲያነሳ ምናምን ታያለ ተሰማለህ አጫሉ ይናገራል በጣም ብዙ ጊዜ። ሌላው ግን ሰሜኑ ክልል ላይ ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚለውና ከዛም በኋላ ግን ካጫሉ ጋር ይሄን መጽሐፍ ከመጀመር በፊት ተገናኝታችኋል። እንዴት ነው እስቲ ከሱ ጋር የነበራችሁ ነገርና ይሄን ነገር እንድትሰራ መነሻ እንደሆነ አንዳንድ ነገሮች ሰምቻለሁ? አዎ እንዴት መሰለ እነዚህን የታሪክ ውቅራቶች ለማሰናዳት በመጥርበት ጊዜ ያላንኳኳሁት በር የለም። የተለያዩ የመንግስት አካላት በዘርፉ ያሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮዎች፣ የዞን መምሪያዎች፣ ጽሕፈት ቤቶችን ጭምር እየዞርኩኝ አነጋግሬያለሁ። እንዲሁም ደግሞ በታሪኩን በድርሰት ያቀረቡ በሙዚቃ ያቀረቡ በተለያየ ሁነት ያቀረቡ ሰዎችን በሙሉ መረጃ አገኝ ዘንድ ዞሬ አናግሬያለሁ አግኝቻለሁ። በዚህ መዳከሬ ውስጥ ነው እንግዲህ የሆነ ጊዜ አጫሉ በላይ ዘለቀ ቂልጡ ሲል ሰማሁት። እኔ እየሰራሁት ከነበረው ስራ ጋር ካገኟቸው መረጃዎች ጋር የሚዛመድ ቃላትን ሲናገር ስሜቱን ለማግኘት ሞከርኩኝ ማለት ነው። 2 አመት ነው የፈጀብኝ እሱ ለማግኘት። ምክንያቱም ኮሙኒኬሽን ብዙ ጊዜ በሰው ነው የምታገኘው፣ ወይ ስልክ መኖር አለበት ወይ ትክክለኛ አድራሻ ማወቅ ይኖርብሃል። እና በዛ ሁኔታ ውስጥ የዛሬ 2 አመት በፊት የነበረው የአድዋ በዓል ላይ ነው እንደዛ ሲል የሰማሁትኝ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሳፈላልገው ነበር። ያው ራሴ ነኝ ሁሉም በር ማንኳኳው እንደነገርኩ ሁሉም ደጅ የሚሄደው እኔ ነኝና በዛ ምክንያት አገኘሁትኝ። ከምሰራው ስራ ጋር ያሳቡን ጠየቁት፣ ተነጋገርን። በጣም ደስተኛ ሆነ። አንድ ቀን አለ ይሄን በማለቴ የሰሙ ቤተሰቦች ካሉ እንደሚመጡ አቅ ነበር አለኝ እና በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው የተቀበለኝ። ዝም ብሎ እንትንነት አይደለም የተቀበለኝ፣ መመርመርም ይፈልጋል። ጥሩ ልጅ ነው፣ ስማርት ነው። በጣም መመርመር ፈለገ። በደንብ አወቀኝ። በተገናኘንበት ጊዜ ውስጥ ሐሳብ ውስጥ የነበረው ሆኖ አገኘው ማለት ነው። የኔን ሐሳብ እሱ ውስጥም እንደነበረ ባሳወቀኝ ጊዜ ነፍስ ለነፍስ ተገናኘን። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከዛ በኋላ ይህንን ጉዳይ የሚመለከተው አካል ማየቱን አረጋገጠ። የሚፈልገው ነገር ምን እንደሆነ ጠየቀኝ። ይሄንን ያሰናዳሁትን እንግዲህ አርቶት ስራውን የሰሩት አንጋፋ ሰዎች ናቸው። ሂሱን የሰጡት ሰዎች በጣም ትልልቅ ምሁራን ናቸው። እነ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ጨምሮ እነ ፕሮፌሰር ግርማ፣ እነ ኦቦ ኢሳያስ ወርዶፋ የኢትዮጵያ ባህልና
ኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ባለሙያዎች ሁሉ ገምግሟል። ሴናር ሚዋን ኛኔፍ ሐረድ ዳሎኒ ቁቤ ሴና ነመከና አዋለሚ ቁቴ ባሱን ኦሮሞማ ኢሳ ኡመተ ኢትዮጵያ መራፍ ቤክሲስ ጎትቻ በላይ ዘለቀ ቅልጡ አባ ኮስተር አሱመረት ጡምር ያደ ቪዲዮ ረት ቀብደኒፍ ኮሜንት ጀረት ኑፍ በሪሳ ቻናሊ ኬኝ ሰገሌ ኪታባ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ ኬሰን እንደገቲና ሆራብላ